Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil ihtida. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Pertama-tama dia puja pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradah Allah getanya malamnya katruk bak malam leblah Ramadan. Kemudian rahmat dan sejahtera selalu oleh Allah kirim kepada Nabi kitanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian dalam kesempatannya kita dengar pada buah hadis Rasulullah pula yang menyangkut dengan kelebihan-kelebihan bulan suci Ramadan. Hadis yang diriwayat oleh Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah wa bu'isa man fil qubur auhallahu ila ridwan qad akhrajtus saimina min quburihim ja'iina atsha fastaqbilhum bisyahwatihim fil jinan. Oleh Nabi kun batabu hadis, apabila singa wate tru uro kiamat dan kagebangkit urung-urung yang dalam kubur guwahyu oleh Allah kepada Malik Ridwan. Malik Ridwan malaikat yang jaga syurga. Guwahyu oleh Allah kepada Malik Ridwan, inni kedua sesungguh ulun qad akhrajtu saimin galun potebit kunduhan urung-urung yang puasa dalam dunia min quburihim di bak kubur-kubur mereka. Hal keadaan mereka waktu itu bid ja'iina atsha, badumnya de dan bandum gerah-gerah. Nyoban gelapur oleh Allah bak Malik Ridwan yang jaga syurga. Nyo kada bangkit urung-urung puasa dalam dunia bak kubur nyodu mandum wanyan dan gerah bandum. Lalu fastaqbilhum, maka terhadap legata hai Malik Ridwan kepada mereka bisyahwatihim fil jinan, pu yang kemauan awaknya dalam syurga. Yuk, pu yang mohon awaknya dalam syurga ya antat ya yuk kawannya dahek kagutun gerah kagutun du lam dunia baik leduk tengah huruf akhirat. Lalu fayasihu ridwan ayuhal ghilman, lalu gedempik gohoi oleh mereka Malik Ridwan ayuhal ghilman, hai aneng yang muda-muda, yang muda bahlia, wa ya ayuhal wilidan alladzina lam yablughul hilmah, hai aneng-aneng yang goh lom tru wate melumpuh, mati anak-anak yang remaja-remaja, ta'alau kena bantu awak kata gohi oleh malaikat. Lalu awaknya fayatuna bi tibaqin min nur, lalu diba awaknya hidangan-hidangan daripada nur. Wa yajtami'una 'inda ridwan, kamu tahu bantu awaknya bine Malik Ridwan. Aksara lebih le daripada bilangan titik-titik hujun, daripada bilangan bintang-bintang yang ada di langit, daripada bilangan un-un kaya dan boh-boh kaya yang le. Hati cukup ramai menyata bilung haik bilung lagi lu tat titik-titik wate ke hujun, bintang-bintang di langit, un-un kaya, dan di bawahnya at'imah, makanan-makanan yang cukup yang cukup mangat-mangat dan minuman yang ladat-ladat. Fayatalaqunahum wa yut'imunahum min dzalik,
lalu dijaju ke urang yang bangkit urang puasa buno yang dalam keadaan dek dan gerah dijuk makanannya. Lalu ala geju wa yuqalu lahum, lalu gekun bawanyan, kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nyan kajut pajuh dan kajut jib hanian bersedap-sedap mangat-mangat dengan sebab kata kaluh awai orojih tak ibadat bak masa uro-uro lam dunia. Pajuhnya mandum. Nyodum yang hidang li Allah, gejuk kelebihan li Allah dalam rangka orang yang puasa Ramadan. Jadi dek dan nyo ini dunia lam si bulan wati uro mentang rupanya bawate uro kiamat orang lain yang dek dum rupanya katanya kagejuk makanan li Allah ana li dek. Kemudian menancit gekun oleh Nabi batabuh hadis lain, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah kama waladathu ummahatuhum. Sehingga akan gekumpul, akan gepeterbit urang lam kubu bandum sehingga baru kiamat. Wate terbitnya kama waladathum ummuhum. Lagi yang bakwate gelahi 5 roji lam dunia. Khufatan hana thulab. Oratan tulhun. Tulab hana baje hana tulhun katanya. Lalu lagi balahi hana tulab hana tepatu hana pakaian. Sehingga wate tiba bak kubu munan ku tulhun. Lalu faqalan Aisyah. Wate kebaga hadisnya gedengar li Aisyah. Gukul li Aisyah. Ar-rijal wan nisa. Tuma tulhun yang mandum uragam pi menan urinang pi menang. Qala na'am nyo ke Nabi. Buhagam buhinang tulhun mandum tengok. Lagi balahi bama. Pani udung na baje pani na salok baki. Ana buhagam buhinang. Qalat gukul li Aisyah waswata aduhai cukup bro menan menyelengan akan gebangkit tengok pakon bro yang duru ba'duhum ba'da tema singoh puna mucenguk-cenguk tengok sebahagian mereka kepada sebahagian. Jadi susah oleh Aisyah kerana pegah urinong pitulhun uragam pitulhun ya tema waswatahu dan 2 boh kemaluan waknya yang ke kubur dan dubur 2 buah hatta bro waswatahu 2 buah hatta bro kubur dan dubur mencenguk-cenguk kun Aisyah faqalan nabiyyu fadaraban nabiyyu lalu getepu oleh Nabi alaihi salam biyadihi dengan jaro Nabi ala mankibaiha rupanya getepu jaro Nabi ada 2 bahu Aisyah gepeh buat 2 bahu. Lalu gukul Nabi ya ibnata ibni Abi Quhafah. Hai aneng inang dari aneng agam Abu Quhafah. Jadi karena Aisyahnya aneng Abu Bakar. Abu Bakarnya aneng Abu Quhafah. Yang ke ibnu Abi Quhafah. Hai aneng inang aneng agam dari Abi Quhafah. Istaghalan nas sibuk manusia sehingga pada orangnya ni bak cenguk atagap anam demang cenguk le kalau lagi dunia ini jadi ka sibuk mandum manusia orangnya daripada ya cenguk atagap wa hasad absaruhum memandang mata-mata awaknya ulangit bandum Aisyah anam ya demang kalon dabuh-dabuh gapnya mata kudi ulangit bandum nyopu bala ia akan gelhom li Tuhan tu. Jadi mata ulangit bandum yaqifuna 40 sanah. Terhenti awaknya lagi nya mata ulangit 40 tahun. Mata ulangit aju gede 40 tahun. La yakuluna wala yashrabun hana makan hana minum. Kudih ulangit mata. Faminhum sebahagian mereka man yablughul arqa ila qadamaihi. Sebahagian mereka na truk reuh di tibi reuhnya na 2 tapak.
Ruh ko nyan. Pakon dua tapak ukuran nyan nana bagi dosa. Ruh dua tapak. Wa minhum man yablughu ila saqaihi. Ladum tu ruh buat dua betih. Mutamah di syalam. Wa minhum man yablughu ila batnih. Ladum na tu ruh buat perut. Ahli dosa alam. Wa minhum man yablughu ila sadrihi. Ladum tu ruh buat dada. Wal iraqu yakunu min tawlil uquf, dan ruhnya sepanjang piuh lambelang pada manusia. Jadi kita tengok dalam ruh no badum trip dalam pada manusia menan ke la ruh no. Lalu qalat bi kulli Aisyah, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ahadun kasian yaumal qiyamah? Temana ya Rasulullah sehingga akan bangkit bahawa kiamat benar baju, benar pakaian bek telun. Na sehingga Rasulullah bahawa kiamat perbandum telun. Na orang yang na pakaian tiga bangkit roh kiamat. Qala ke kulli nabiyina al-anbiya'u wa ahluhum. Anbiya dan keluarga anbiya. Ya, nabi-nabi, inang-inang nabinya, keluarga nabi nyan bandum na baje. Jadi mufhum Aisyah lun keluarga Nabi tina baje Aisyah tengok. Saimu Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Alhamdulillah. Dan yang na baje lom tengok orang yang getim puasa bulan Rajab, getim puasa bulan Sya'ban, getim puasa bulan Ramadan berturut-turut le bulan. Ya, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan nyan tengah urang yang na baje kun Nabi. Wa kullun nas jiya yauma idzin illal anbiya wa ahla baitihim. Bandu moronyan de kecuali anbiya dan keluarga anbiya dan urang yang na puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nyan termasuk dalam kelebihan cit kalan getanyo ba ta puasa idonya tengah ba uro hana baji urang lain getanyo na baje dan singah ba uro gerah ngan di orang lain getanyo hana gerah. Nyodum geberi kelebihan oleh Allah dengan tak tendu getanyo di sino di dunia. Nyo bandum telun nyan bandum suk ada beru ora akhirat. Mato tukang pelepah beruknya ya orang yang tarawih malam leblah Ramadan malamnya. Orang yang tarawih malam leblah Ramadan sehingga waktu bangkit orang kiamat aman min kulli su'in. Yang tulun hana sipatu gerah ngandu nya ta beruk bandu. Ya urung puasa malamnya leblah Ramadan aman ni bak tip-tip ya ta beruk-beruknya. Kemudian malam sehingga malam 14 Ramadan orang yang semayang malam 14 sehingga orang kiamat tru malaikat Gui syasi. Pugi syasi ya Allah. Nyo urung nyo ya Allah. Urung yang kalu semayang tarawih bak masa alam dunia. Jadi kelebihan malam tengah gui syasi malaikat yang bawa urungnya urung yang na tarawih alam dunia. Temapu faedah gui syasi fala yuhasibuhu Allah yaumal qiyamah. Lalu hanya dihisab oleh Allah tengah bak uro kiamat. Dengan kelebihan tarawih malam tengah malam 14 Ramadan. Nyo termasuk suluh maghfirah. Awwaluhu awaiji rahman wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kemudian sedekah ikhlas di malam baru malam 12 Ramadan berjumlah 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.